Prvo su opljačkali rafineriju, a onda i sve ostalo. Priča sa broda koji tone, Slobodana Vaskovića. Ono što je Milorad Dodik u Republici Srpskoj, to je Milovan Čerek u brodu. U prevodu to znači osionost, bahatost, primitivizam, bezobrazluk i iznad svega spremnost na pljačku svih resursa. Milovan Čerek je načelnik opštine Brod i potpredsjednik socijalističke partije na čijem čelu je presuđeni kriminalac Petar Đokić. Riba od glave smrdi, kaže naš narod, a ako je suditi po ovdašnjim socijalistima smrdi cijelim tijelom, jer to nije stranka već kriminalna organizacija čiji je jedini cilj brutalna pljačka svega što im je na dohvat ruke. Uostalom, zato i jesu najvjerniji koalicioni partneri Dodikovog mafijaškog ganga i u načelu i u detalju. Čerek je na čelo broda došao pobjedom na lokalnim izborima 2008. godine, nakon čega pokreće veliku kampanju progona svih neistomišljenika i pljačku svega što oči vidi. U ovom predstavljenom gradiću možete izgubiti posao samo zato što ste popili kafu sa nekim ko se Čereku ne dopada ili se pak usudili prozboriti i riječ o njegovim prljavim poslovima. A posljednji u nizu je emitovanje obveznica opštine kako bi se došlo do sredstava od 4 miliona maraka. Čerek je samo preslikao već viđeni obrazac otimanja para preko opština u kojima gospodari Dodik, kao što su Laktaši i Gradiška. Red poteza je sljedeći: opštine raspišu obveznice i iznesu ih na berzu kao hartiju od vrijednosti, a onda ih u pravilu kupi investiciono razvojna banka. Pare se uplati na račune opštine, a jedan dio se koristi za pokrivanje rupa nastalih pljačkom budžeta, a drugi za finansiranje poslova iz kojih vlastodršci na nezakonit način ubiru ogromnu korist. Tako Čerek ima namjeru da od 4 miliona koja će uzeti od IRB-a u Brodu izgradi akvapark i sportske terene u vrijednosti od čak 3 miliona maraka. U vrijeme ove ekonomske krize da se grade bazeni, mislim da to nema mjeru. Mada su u Brodu potrebni bazeni, da se razumijemo, ali pored bazena da se obradi još jedan sportski kompleks u smislu tenis igrališta, košarkaškog igrališta, rukometnog igrališta, pored ovih svih kapaciteta koji Brod ima, to je po meni van pameti. Ovu Čerekovu odluku bezrezervno je podržao i odobrio Aleksandar Džombić, ministar financija i Dodikov konsiljere, omogućujući brodskom Al Caponeu da gradi pijacu vrijednu 400.000 maraka, te mijenja već napravljenu uličnu rasvjetu za cijelih 600.000 maraka. Znači, nema logike u ovom trenutku da se rade novi sportski tereni. I rasvjeta se može riješiti na drugi način. 600.000 davati u postojeću rasvjetu, u ovom trenutku rekonstrukcije rasvjete da bi se izvršila ušteda, pa ako neko može da napravi uštedu, onda zašto ne ide na koncesijski odnos? Pa da se iz postojećeg mjesečnog izdvajanja za rekonstrukciju rasvjete i za plaćanje troškova električne energije u uličnoj rasvjeti, da se izvuče taj novac. Mislim, zbog čega sad na ovu postojeću uličnu rasvjetu još ulaga 600.000 maraka i očekivati onda nakon toga racionalizaciju uštedu? Za građane Broda mnogo bi bitnije bilo da je ovaj novac uložen u privredu, ali tada Čerek i Đokić ne bi mogli doći do sredstava za izbornu kampanju, jer je cijeli ovaj lažni akva spektakl napravljen upravo iz tih razloga. Iz projekta izvući novac i usmjeriti ga za izborne potrebe stranke. Ovih dana treba doći do realizacije ove milijunske prevare, nakon čega će Čerek zajedno sa presuđenim kriminalcem Đokićem da raščereči narodne pare. A Čereci čereče već 2 godine, bilo da je riječ o vodi, mazutu, državnim objektima ili zemljištu. Kakav nepotizam vlada u ovom gradiću svjedoči i vodovodna priča koja je samo jedan od kriminalnih detalja što Brod vuku u otvorenu kanalizaciju. Na čelo vodovoda postavljen je polupismeni SNSD-ovac Mile Škrga, i to na urgenciju Rajka Vasića, generalnog sekretara ove stranke Gebelsovske provinijencije. Republička uprava za inspekcijske poslove kao i osnovni sud u Doboju poništili su ovu odluku, ali ko za to haje? Škrga je ostao direktor. Odmah po imenovanju Škrga KV vodoinstalatera Stanka Čereka, rođenog brata Milovana Čereka, postavlja na funkciju rukovodioca odjeljenja za servis vodomjera u Baždarnici. Riječ je o izmišljenoj funkciji, ali svaki Čerek mora biti vlast, a ni plata za nerad nije za odbaciti jer iznosi 1300 maraka mjesečno. Ja mislim da se radi prvo sukob interesa. To je broj jedan. Druga stvar, to su, pretpostavljam, nekakvi predizborni dogovori koji u ovom trenutku se ispunjavaju, ljudi se postavljaju na određena mjesta da bi se mogla zadovoljiti skupštinska većina. Čerek može biti sve, te je tako prije izbora za načelnika istovremeno bio direktor hotela Sava, odbornik u opštini Brod, savjetnik u Ministarstvu trgovine i turizma i pravni savjetnik u rafineriji Brod. Klasični sukob interesa koji je u potpunosti onemogućavao da se Čerek kandiduje na izborima, ali je tadašnji predsjednik Centralne izborne komisije Branko Petrić jednostavno zatvorio oba oka pred ovim kriminalnim rabotama i lopticu prebacio na entitetsku komisiju za sukob interesa koja postoji samo na papiru i nigdje više. Rad ove komisije je tragikomičan jer ne smiju učiniti ništa kako u ovom, tako ni u brojnim drugim slučajevima, te su umjesto toga žale na nedostatak prostora i nećete vjerovati osoblja. Svojim kriminalnim postupcima ove komisije omogućile su Čereku da i dalje pljačka, i to kao načelnik opštine, ali i direktor Save koja je opštini dužna ravno 780.000 maraka.
Čerek da bi se odbranio falsifikuje svoju radnu knjižicu koju u brzini nećete vjerovati zaključio baš na državni praznik i to u nedjelju 1. maja. Čerek je čudo jer hotel Sava kojem je direktor nije predao završni račun još od 2004. godine i nikom ništa, a on je i dan danas u sudu upisan kao direktor premda tvrdi da je razriješen 2005. To je grozomorna laž jer je prema sudskim dokumentima koje gledate zastupao Savu 2007. ali i 2008. godine. Sada Čerek koji je rasprodao brojne poslovne objekte ovog ugostiteljskog preduzeća i pare strpao u svoj džep novim falsifikatima i kriminalnim radnjama želi sve da zgura pod crnu zemlju. Tako Milovan Čerek kao načelnik opštine prije godinu dana šalje sudu zahtjev da se obustavi naplata duga od hotela Sava na čijem je čelu direktor Milovan Čerek. Čerek Čereku nije Čerek pa što sam sebi ne bi pomogao. U sve to načelnik Čerek pokreće i stečajni postupak Save na čijem je čelu direktor Čerek kako bi sve palo u vodu, a on sakrio svoje kriminalne postupke kojima je Brodsku opštinu ojadio za gotovo 800.000 maraka. Mafija ovdje vlada jer da nije tako Čerek bi bio u zatvoru, a ne u načelničkoj fotelji. Pa Centralna izborna komisija me je preuputila na Republičku komisiju za utvrđivanje sukoba interesa. Međutim, ta Republička komisija do dana danas nije ništa riješila. Iako postoji svi relevantni dokazi da je čovjek i dalje ima iz sudskog registra, da je i dalje direktor i načelnik, međutim, ništa se ne poduzima. Tu pada pravni sistem ne samo Republike Srpske nego i Bosne i Hercegovine. Izborna komisija Bosne i Hercegovine je na vrijeme bila upozorena da postoji sukob interesa. I u najmanju ruku trebali su upozoriti čovjeka da riješi svoj status pre nego što su izvršili potvrdu i dali mu certifikat koji mu omogućuje upis u sudski registar kao osobe za zastupanje. Izborna komisija Bosne i Hercegovine je na to jednostavno prešutila. Ona je se proglasila nenadležna zato što postoji Republička izborna, kao postoji Republička izborna komisija, u tom trenutku Republička izborna komisija postala samo na uslovu zakona, nije bila konstituisana. Tek u 3. mjesecu, znači to je bilo 2008. godine. Preimenovanje su bili upozoreni, a tek u 3. mjesecu 2009. godine je izborna komisija Republike Srpske je konstituisana. Čak je pokrenuo stečajni postupak kao načelnik opštine protiv hotela AD, hotela Sava, iako je on direktor hotela Sava. Za Čereka ne postoji sukob interesa jer pljačka mu je svetinja. Tako je zajedno sa svojim socijalističkim proletarcima, baš kao u najbolja Miloševićeva vremena, rasporedio unosne poslove i bere ili bere. Mali diktator Čerek je svom vjernom slugi Marku Laziću, odborniku u opštini Bosanski Brod i potpredsjedniku tamošnjeg opštinskog odbora socijalista omogućio unosan ugovor od preko $500.000 maraka sa Toplanom. Lazić je vlasnik firme Lamar Prom, a poslovao je sa Toplanom na crno i prije nego što je dobio ugovor, te mu je ova firma ostala dužna nekih 70.000 arki. Kriminal je to bez presedana jer se postavlja pitanje zbog čega se kupuje mazut od Lazića kada je rafinerija koja proizvodi taj isti mazut u sred Broda. Ali nije tu kraj ove tople priče sa Toplanom. Hladni Čerek i njegovo toplo društvo osmislili su genijalan plan kako da povećaju prihode Toplani, u kojoj je svemogući načelnik predstavnik državnog kapitala, te su donijeli odluku da građani kojima je isključeno grijanje plaćaju 30% od pune cijene jer se griju na cijevi koje prolaze kroz njihove stanove kako tvrde. Od ove monstruozne odluke svakom normalnom pamet stane. Logično je bilo da po i lokaciji, logično da bude što bliže destinaciji rafinerije nafte zato što rafinerija ima mazut. Logično da se taj mazut nabavlja od rafinerije samim tim što postoji dužničko-povjerilački odnos između opštine i rafinerije. Čerek je pravi nečovjek jer je nastavio sa etničkim čišćenjem Bošnjaka i Hrvata i nakon rata kada je maja 98. sa funkcije predsjednika izvršnog odbora opštine donio odluku da se poruši 30-ak objekata bez ikakve saglasnosti njihovih vlasnika koji tada uopšte nisu ni bili u Brodu već u izbjeglištu. Uslijedilo je preko 100 tužbi, a opština će morati platiti milionske odštete. Na sve ovo Čerek je cinično odgovorio da su izbjeglim stanovnicima Broda bošnjačke i hrvatske nacionalnosti dodijeljeni advokati po službenoj dužnosti koji su tada navodno zastupali njihove interese. Ova monstruozna izjava najbolje svjedoči o kakvoj spodobi se radi, a važno je istaći da je nakon preuzimanja načelničke pozicije nastavio sa otpuštanjem Bošnjaka i Hrvata zaposlenih u opštini, a na ulicu se našli i svi nepodobni Srbi koji nisu po volji Čereku. Čerek će čerečiti građane Broda dok ih ne raščereči do mjere apsolutnog siromaštva i bijede. Bar on tako misli. Međutim, u ovom gradiću sve je više onih koji smatraju da čerečenju mora doći kraj i spremni su da raščereče Čerekovu vlast. Za politički magazin 60 minuta iz Čerekstana, Slobodan Vasković.